Siyawamukela TV yakahamba phambili iGuluva TV. Qala ukuthonjela lokhu. Subscribe, share, comment, like. Asithangane khona. Kanti manje kubingelela lesikhathi ekubingelela yena mathinta acabisa intombi zimqomela amehlaka abanye baqamela imali ethi bazi ngena kwethu. Usamatheni udaba lika Sboniso Duma njengoba ke abantu abaningi beveza ungenami kwakhe ngendlela ke aphathe ngayo uNdunankulu kaZulu lapha ke lapha emcimbini wenkosi uDino Zulu njengoba ke bekhonjula inkosi uDino Zulu lapha oLundi waceza cha kugcina kuvela nokuthi ngathi bathole izimbambamba lapha ke uDuma emva kokuba ke emva kwesenzo sakhe lapha ke bedelela uNdunankulu kaZulu emcimbini kaNkosi uDino Zulu kanza wethu ngaphandle kokumoshela isikhathi sakhe kodwa le uphawulile ngalolu daba kanye yena usiyamiyaza bakhulume bathi akuwa ngapha ezansi nomuntu omazi ukhulele kuphi angimazi lo muntu lo mfana ukhulele ehlathini njengesakhi la angithi ANC ifikile la Ndosikhotheni ibathatha izoba lo mfana lona ngake ngezwe ukuthi ubhema iphilisi lo mfana ufika ku-ANC asimazi qhama nje bese uvela angimazi uvela ngake ngezwe ukuthi ubhema iphilisi lo mfana umbona ukuthi uba madlodlombiya kanjani ekhaya kunjani lo mfana uyadelela lona hawu uyadelela man fuset man hey awuyadelela lo mfana uthi khuluma manje come on uyadelela le dress yara ha hayi uyadelela lo mfana hayi qhuba intwana ngewisa awuyadelela lona wangithulukisa ngamazi te Angela Duma benza wonke lo nonsense ngoba bethemba ukuthi uANC uyasirula wenza yonke into uzodelela uNdunankulu kaZulu uDuma lo mfana lokuthu ubani uSboniso Duma nombani lo ANC angazi ukuthi uyini lapha ku-ANC lapha angazi uyini lapha ku-ANC lapha kwaZulu Natal uphuca unduna hamba noyibheka ku-News Nexus abangayibona ngaleyo video uNdunankulu kaZulu uyakhuluma uyafika uhlwitha imic uyayisusa ukuthi no bafowethu sizovuka nini uSboniso Duma ngicela ukufaka abazokhuluma lana yini kuthiwa ama request ngicela ni request ebafowethu angingayikhulumi ngathi iyangijulukisa le ndaba awuthi ngisule iyangijulukisa le ndaba iyangijulukisa abafowethu amakhwapha yaluma uyadelela lo mfana shit alomfana uSponisile uyabona isithunzi sikaZulu usithathe wasithula phezulu wasithi daxa phansi sikhona noma singayivuma zonke izinto bafana bakithi singayivumela inonsense ke la Jeremy into okukhishwa leANC into okukhishwa shothi kuningi esazokwenza njengoba yenza lento lena angizumveze ngikhuluma naye uvezwani angimveze ngikhuluma ngedwa hayi vele behind the scene nako generation no behind the scene abangale ufuna ukubona umkhovu uyadelela lo muntu ubona umkhovu awuzulale ebusuku uyadelela lo mfana obhuti yazi udelela impela yazi inhlanga izokuthuma umuntu uqhuba intwala ngewisa yabo lo mfana uyadelela imic kanje hayi siyaqabuka mina kube thuku bona mina ngami ngiyini ibizokushwaqisa nayo into yami ephuca mina ngeluthi mic uNdunankulu kaZulu hayi lutho asikwenzi izilo umkwali yebo sanibona banewethu ngiyaphila mkwali yebo ngiyaphila mnewethu hayi president sengiyenzile ivideo lapha khona ivideo engiyenzile ngayiposta cha awekho amadoda kwaceza
amadoda awavuma ukuthi awekho kwaceza khona osisi bekufanele nje kumanje uDuma kube bayamthoba ekhaya kubo noma kube bathatha isilo basiphindise esigodleni basikhipha kuleya ndawo uma bekhona amabutho ngoba akwazi ukwenzeka lento leya uDuma yenze lapha bapha abadidili bamabutho apha amakhosi kugijelwa phezulu kwesilo ekhanda lesilo bekhona awekho amadoda kwaceza khona osisi abakuvume lokho unamasenda ahlaza yazi undunankulu ngambona ukuthi kweshwamile umile uthe ubhekele kuyazulazula lokho komfana emvakho imike sekuyimbonculile lo mfana uyedelela lo mfana wamadoda nangaphandle kwaceza noma ngaphandle kwaceza mnewethu uyabona kulungile sekwenzekile kodwa sonke siwuzulu usithathe wasidilela phansi isithunzi sethu wasikhombisa ukuthi asilutho. Yebo kodwa ngithi mina ngoba lesi sigemeko senzeke lapha kaceza apha amadoda kwaceza bekufanele bathathe umthetho ezandleni zawo namhlanje sikhuluma bekufanele kube siyadoyidoyela abantu abasejele ababoshiwe beboshelwe isigameko sakwaZulu kumisa isizwe sakwaZulu awekho amadoda kwaceza kwezinye indawo bekungeke kwenzele uyamhlola ngisho bekuyokhuza iphoyisa ngesibhamu kuleya ndawo ayikho le nto le ukuthi uDuma uzogibela isilo undunankulu umkhulumeli wesilo undunankulu befanele bamyeke abhibhidla aqede bese enqandwa isilo lento ukuthi uDuma athathe imike esilwe kundunankulu bekufanele amadoda akwaceza baphakame same time bengalindi ukuthi bazibatshelwe omunye umuntu bayogadla kuDuma ayikho nje lapha kunamadoda lapha khona osisi abavume lokho ngiyabonga lungile mnewethu yebo miyazi webhuti uyaphila mnewethu ngiyaphila mfowethu ngiyakuthemba bhuti izinto ezinye masikhuluma la ku social media funa sikhulume njengabantu ababika imbono ngizosho ukuthi ngizokusho lokhu ngunanaze ngiyawazi ukhongo lusebenza kangakanani yabona njengoba sibheka kuma elections ama-threat abantu abangama-threat kubona babanaye kakhulu la ku social media ngeke ngaze ngathola umunye umlayezo kweyami account but asikho ke lapho into mina mnewethu engikuyona isekuthenene lento eyenziwe uDuma laphana nobe nondunankulu lesikandalo sabo sobabili ithi into kunepolitiki involved behind leyanto bhuti isukela kuyipolitiki ufuna sikuveze lokho kanjani na lento ke iqale ngesikhathi lapha ezibeke khona ubani kambe lo umncwangu lo we-Action SA uke walikhipha nje wakubeka ngembaba ethuthula sizwe uqhunqambela amanga wathi ngifuna ukuthula sizwe ukuthi axolise ngalento akayishilo ukuthi no kushundu uNankulu kaZulu i-ANC ike yahlongoza bhuti ukuthi engathi undunankulu ezothatha esikhundleni laphana ngophela angithi ube umeya lapha waseZululand kunama allegations ehamba phansi ukuthi kunemali engango 30 million esephaketheni lakhe akahambe nayo from masipala laphana kade ithintile 2 enye into ufuna sibheke uSboniso ke Duma laba awukwazi ukwenza kanje sikhuluma ngesilo mnewethu awukwazi ukwenza kanje elentozaneni eduze nesihlalo semvubu lento ebenza ukuthi ke babe nokuchanaso kangakana mnewethu ile ndaba yokuthi ukhongolose uhulumeni kaANC iwona ophethe indlunkulu so umzulu uDuma ukuthi uthene enkulumeni yakhe lapha ececema nemask uthe uhulumeni unamandla belokho ekhuluma lawo mazwi lawo yini ingoba vele baphethe lapha endlunkulu kunezinto ezibuye zenzeke behind the back on our back thina singazi ukuthi kwenzakalani ngoba ngazi la manje ukuthi bathatha nalo yamcimbi lo kade wenziwa lapha enye into ade bejezisa khona vele ukuthi lo yamcimbi wenziwa ukhongolose futhi babe ufuna last week uqondane nenkatha bemaka inkatha lapha manje bazowenza ikhathi le so le yanto leya ipolitically ngendlela eyisimanga kubi ke ngoba iaffecta even ngisho nesihlalo but ufuna sibuke ngeso lokuthi lento yenzeka phakathi kwaDuma nondunankulu involve politics ngani yakwethu angifuni ukuqamba manga singasangana nje kuphela siye le njengoZulu sikhalela isihlalo
Kodwa-ke umfowethu noma kungathiwa kunjalo noma kungathiwa kunjalo uyibukile le nto eyenzakale lapha akazodlala ngale kulungile bekufanele emnyeke mayibona ukuthi uyabheda ekhuluma awungitsheleke njengoba esenzile wena ungavuma kuthiwa kugqiqiza ubaba wakho ukuthi hhayi bese kuthiwa chazelwa-ke chazela ukuthi bekwenzakaleni ngeke leyo nto leyo angichazelwa lutho uyabona njengoba esenze phambi kwethu angithi bayenzele yasigethwa yalethwa phambi kwethu thina sikhuluma ngento esiyibonayo lokho ngale abakubangayo asisahlangene nakho thina siqondana nalo ngoba lento kaNdunankulu kaZulu uNdunankulu kaZulu uyithi ngoba wabe kwayisilo umele thina sizwe samaZulu so uma kuzokwenzeka into enjengaleya bese kuthiwa kunezinto behind the scene thina sikhuluma ngale sibona njengamanje le akayenzile simbone ithatha imike engafuni ukuthi ekhulume elokhu ezulazula emva kwakhe egcogcoma lo mfana kaDuma uyedelela uthatha isithunzi sethu singamaZulu usithatha usithonisa phansi lokho abakubangayo okwabo sidila nalokho esikubonile thina njengamanje ekwenza la sikubona uthi msindazo wozofaka isilo msindazwe uphi umsindazwe yazi ngijabule kanjani umkhulu angithi nami ngumsindazwe phela ungoma nomsindazi uKandlela ngijabule kabe ethi hayi akubona okwami lokho okwakho uNdunankulu ukuthi enze lokho mina okwami ukuthi ngibongele kuphela angithi ubefuna ukubaxova ngendlela adenza ngakhona efuna ukuthatha imbongi eyithathe ethi ayethule isilo uNdunankulu ekhona ayithi ubethu uzama ukube nje ubaba ube uthathekile ubezosukuma ethi ngiyokwenza lokho kodwa wabona ukuthi wrong ngoba mdala ukuthi uyedelela lo mfana lokho uyedelela mfowethu udelele ngazi ngizwe ngijuluka lade ngikhona bengisaba nje izinto kanti hayi awungiyekele phone ngifakela ikhuphini ngayibeka emotweni ngoba ngibona ukuthi ngizole ngiyibuka uyabona lo mfana odelele kakhulu bafowethu ukwedelela okuphindwe kashumi noma ngathiwa mne wethu imike ubuyiphuca mina ngugodole njengoba nginelutho abantu bebezoba bazi umhlola kuthiwa yakenze kabi lento yenzayo ukuthi uphuca umuntu ekhuluma waye ungamiyeke bhede mangibheda-ke kuwe ungiyeke ngibhede bese uyithatha imike uthi kodwa i-wrong lento yenzayo u-1 no-2 no-3 bekungamele ukuthi uwenze kungani uzovela ungihlwitha imike ngikhuluma ngingakuboni nokukubona ukuthi uyaqhamuka uthatha imike kimi noma ngathi ukwenza kubaba ngazi ukuthi ngixabene ufika umhlwitha imike bezothatha isakhila ngibhokoze mina hayi khona shuthi lento kumele ukuthi uZulu unyakaze ngoba uZulu futhi usaphuzeka inyongo kahle kodwa-ke mina lokhu uDuma kwenzile ngiyagxoba impela akubuhlananga kahle kodwa ngibuye ngisole lapha ebuholini mfethu abantu abayibhildela isithunzi laba babuye bengacommunicate nathi njengoZulu ngokuphelele mne wethu kodwa-ke lokho kwenzakalile kulimele phela sekuthinta umdlokombane akuthinti yena umdlokombane kuthinta isihlalo sakhe kahle isihlalo lesakahamba naso akusiyena kunamakhosi laphana isihlalo samakhosi lesiyana sokhokho omkhulu bakhe bekumele ukuthi-ke at least asale sezama ukuhlola noma ngathiwa banezinto ey'ngakanani kodwa-ke akusenani ngoba kukanjena mhlawumbe banendlela okuyilungisa amabutho ayilungisile nje ngizwe kuthiwa abantu bagcwele ey'bhedlela ngibabona benamafayela abo lapha ake sifake unogwaja laphana yazi